Komšinica je rekla, frizurica da se sredi, šminka doterana, znaš da oni tamo snimaju. Naša pacijentkinja sad ulazi u sedaciju, tako? Jer se mnogo plaši. Radimo all on six gore i dole. Imam poverenje u sve vas, inače ne bi došla. Lido, Lidija, ide anestezija. Idemo lagano, Lidija. Tom Cruise u snu. U snu. Vi i Tom Cruise na pustom ostrovu, sad kad zaspite. Samo zanima kakav je osjećaj, da li možemo nekako da prenesemo to našim budućim pacijentima. Opušteno. Još koliko doktor je ostalo danas zaspiti? Prilike pola minute. Evo, završavamo posljednji implant, pacijentkinja i dalje spava, sve prolazi u najboljem redu. Kako je bilo juče? Super je bilo. Nije imalo bolova, ničeg se ne sjećam što je najbolje. Pozdrav za doktora Željka i za sve vas. Meni je bilo prelepo. Prelepo? Vidite. Nije strašno? Nije tragično. Samo dođite tu i sve rešeno. Zube imate sigurno.